Iz Rusije može poslužiti za primjer. Naime, više od 1000 direktora ruskih poduzeća smijenjeno je na inicijativu državnog tužiteljstva zbog neisplaćenih plaća radnicima, priopćilo je Vrhovno tužiteljstvo Rusije. U priopćenju se također navodi da je prošle godine 32.000 rukovoditelja kažnjeno zbog nepoštivanja zakona o isplati plaća. Kod nas bi za početak morali biti kažnjeni članovi vlade, ali ne samo zato. Naime, 1,9 milijardi maraka ove vlasti podigle su na ime kredita koje nisu implementirale. Upravo zato što dobar dio kredita nije iskorišten, izgubljeno je 700 milijuna maraka, koliko je, kako neslužbeno doznajemo, plaćeno dosad po osnovu zateznih kamata. Neodgovorno raspolaganje kreditima bilježe vlasti u oba BiH entiteta. Cijena za nemar očigledno je previsoka. U periodu 2005. i 2006. do 2009. godine na svjetskom tržištu kapitala bilo je dovoljno novca kojeg su svjetske banke trebale plasirati u tranzicijske zemlje. Naši političari su i šakom i kapom počeli uzimati te kredite, a narodu su govorili o razvoju jer su to razvojni krediti. Najveći broj kredita je uzela Brankovićeva i Dodikova vlada. Obično takve kredite koji se uzimaju u ime naroda prate i određene provizije za one koji su odobrili kredite, jer ih oni ne vraćaju, već građani ove države. Možete zamisliti jednu situaciju. Mi plaćamo u ovoj recesiji, kada naše građevinske kompanije, hajde da kažem izraz, umiru, jer nemaju poslani, na računima raznoraznih svjetskih financijskih institucija stoje 2 milijarde koje možemo danas koristiti. Jednostavno, te akcije od strane vlade i Federacije Republike Srpske nema. Ali kada su već došli ti novci u našu zemlju, zašto ih niže strukture nisu potrošile? Problem je u brojnim ministarstvima, ali i menadžmentima kompanija u kojima su postavljeni podobni, a ne stručni ljudi. Jednostavno, za trošenje tih novaca bili su potrebni projekti koje naše vlasti nisu uradile i zbog toga mi plaćamo ogromne kamate, do sada više od 30 miliona maraka. I za sve postoje dokumenti za koje projekte dizao i trebao bi narodu da pojasni zašto ne implementira ta sredstva, zašto bez veze plaćamo 30 miliona. Ti 30 miliona možemo dati socijali, ovo što se buni, možemo u druge projekte. Treba li napomenuti da naš krivični zakon tretira i krivične prijave za nečinjenje, ali to nikome ne pada na pamet. Upravu i nadzorne odbore u vodećim strateškim firmama birala je vlast sa sada već bivšim federalnim premijerom Nedžadom Brankovićem na čelu. Zato danas iznenađuje zašto se vlada Mustafe Mojezinovića ozbiljno ne pozabavi ovim problemom, jer u pitanju su firme koje u ovoj državi trebaju biti pokretači napretka, dok se god tim firmama i ljudima koji ih vode daje prostora da jalovo troše naše vrijeme razvoja, dotle ćemo mi uredno plaćati kamate na neiskorištene kredite. Samo u slučaju kredita Evropske razvojne banke namijenjenog izgradnji dijela koridora 5C mjesečno plaćamo kamate u iznosu od 150.000 maraka.